Armu kachajeng pen occurring along National Education Day Catalan. Chokihula nilibarat pan Puria Thiachili Keron. KCS pen plikebra pli ang deng Karbi Youth Festival tirika mamai ke chengjia pan ajuarni kepa. Kardom Karbi prime time along pen nilibilbon kropi nonarjik thab bir tang ton pen kaprek along riadim along National Education Day Catalona sonsi phaikuni crazy arni Karbi along the National Education Day talondun. Bharat Sarkar along ke khicheng Tokbora Minister Lapen Bharat Ratna Maulana Abdul Kalam Azad Pirthe kahacharni along pachatondun pen phaikuni crazy occurring along National Education Day talondun. SSA Haroghat pen kibila sokatalon along Osomar Angbong Arjan kihi Lamjir ketok hai hui kachipate padopon Thanbang ke hoi Komol Hansi chipahem phu mai along Azanason kachipate ke hai Osomar phan Aluhi arideng pen long e pipa jersey Toklang Katalon arni Katalon ajaimek pajutpon. Saiti Kimat Agriculture Asai Campaign Bokochan Subdivision Arlo Chokihula Nilip Arataphan Phaikuni Crazy Arni Puria Thiachili Ronsi Chotiki Arataphan Kerapajir Puria The Kerona Mailong Nilip Constituency MEC Pabitra Rong Pichitongdun Alang Lining Kreng Hut Katiki Han Karchipen Aliki Palongjia Panchotiki Arataphan Bijisore Parepon Puria The Keron Amai Chokihula Nilip Block Mondol Sai Hemalong Si Pado Lapen Chotiki Asai Campaign Olive Timungan Parta BJP Asong Jatum Chitongdun Rinti Plikebra pli ang deng Karbi Youth Festival tirika mamai ke chengjia phan ajorni pathik pontang lopusikat New Salong birtanangli Plikebra pli ang deng Karbi risunim so arongje Catalan jia phan phaikuni krehini arni tirika mamai ke chengjia phan arnia chiklo pathik pontanglo darlang so case songture sai hem Karbi People's Hall along adap cap apor pensi tirikam ke sengamai pang chengji pusi case samai phukat New Salong birtanang pali Non malam sopor pandihin na parman bir tamo inton pon eksina. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. Bor beleg dhornok guntho ahi ase je juti loga আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স হৰিয় হোটেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihanamo piputhot bir talong wang thulo dipurong sepia hiti ani hot hepin ben kangkir ke phajok rongkhela na hiti along monit la pen gari motor chipegon eset pusikat news along bir tanangli Karbi anglong rong sepia difu hiti pi ani hot hepin pen karang khat chega jong hiti pi pen angtana hiti along monit la pen motor gari chipegon eset an rongkhela na hiti along Monit han ke nam kacheto jok difu manja towar gari motor ka cheleng tora nanglo rong supia hiti kangkir klaga jok railway station police reserve rong kimi lorulangso rong theang rong thelan hai huya dim monit aphanle langlete lang thaiawi Karbi anglong autonomous council em Pradip Rongpi em Amar Singh Tisola pen kangkir ke phasong jatum angbong phaikuni crazy arni em Rongpi ke do council Bahamati quarter along Roy Bakery puthak chingki chethan pon Roy Bakery akulat phaikuni ni phai sirkep arni puthot kang pulapen arni apor hot he pin pen dipu ahithi pi kangkira puthak phaikuni crazy arni Karbi anglong autonomous council IM Pradip Rongpi quarter along kangkir ke phasong jatum pen chingki chethan pon Kangkira songja tum Roy Bakery aphan beha ke claim alomate trading license in thanangji pusi arpong turlok ke hang paching khan Pupu angbong ka chingwaya hu Roy Bakery alam ki kesaiji aphan CEM tuliram rong hang dipu angbom lupusi EM rong pi mayalong kachatong asongja tum aphan pachini ladak kachathan kenang sot alam the EM banghini lapen songja atum angbong ka chingwaya hu pherang ke atum ludun longle Lehin munai Karbi anglong autonomous council in the council ini tak milik resident along और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिया है आज ये काम को ऐसे बात सो के बाद चुनिए भाग तो वाह ये तुम लीजिए बाकी पॉजिटिव है कुछ दाम्बों लो ऐसे तो ASEAN नॉर्मल आगे चलते हैं कि चलवां लो ऐसे अपन लोग ये जो चीज़ करते हैं तो तब सो बॉम्ब itu kau kai berkede withdraw je panu itu alang itu kan lain cibum ben itu kampung tapi positif atau sedang tu itu je mana ke problem konsumen itu ada kita luar Somnilam sing wae lo si bangga latar lo order thak latar itu incident Roy alo related incident uptasi tumji mala kado bisa solution kan latar ke on behalf of the Karbi autonomous council CM mane yang Pradip Rongpi sir lapen ke motivasi sare atau macam lain lapen ke so lam ku thak nang tumci wa positive response asli dam lo damom kan kira yang ni kicu ni basi atau apa pramom Pini prime time birta bangkila pasikang ton poniklo live bom news channel domi thakme kurang thu